Turabashimiye bakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru muri iri joro ryo ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Ni amakuru mashya amwe twita update, tutashatse kugira ngo tuyatindane atazabageraho ari umuranzi. Turabakunda rero, murakoze cyane, muyakurikire muryoherwe n'amakuru yacu. Kuri mikoro muri kumwe na Sena. Amahoro Sentama. Amahoro Mushakamba. Dukoze n'aya nijoro cyane. Ariko ngo hari abahanga mu kwiba, noneho bakaba n'abahanga mu kogeza intambara. Niko bimeze biteye rwose. Gisekedi nibo yareze gusa, niba ari ukubikomora kuri sebuja simbizi. Gisekedi reka buriya ngo guhera kuri perezida kugera hasi bose ngo barabizi rwose. Hari umuntu wambwiraga ngo za kampanye wababonagamo baguruka bagenda basebya, bavuga ngo u Rwanda ngo ubushotoranyi bw'u Rwanda. Wagiraga aba ariho abantu bose berekeza amaso, kugeza ubwo na Auditeur General yabaga agomba kujya mu kwamagana no kusaba abantu kujya kurwana, aho kugira ajye kureba niba ntawunyereza imitungo y'igihugu. Ngo abaminisitiri hafi ya bose barafungwa. Aha ntawe usigara Mushakamba, ndetse ikigaragara ntawe usigara. Ariko ngo hari uwibye bije y'igihugu cy'u Burundi yose ngo ngana na bije y'igihugu yangana na bije banza, ariyo mpamvu babayeho nabi. Inkuru iragira iki? Iragira ngo iki? Iravuga ngo reka gifungure. Iravuga ngo karabaye. Yego. Hari uwanyereje miliyoni 200 z'amadolari, hafi bije yose y'u Burundi. Yego. Asa amafaranga ubundi umuntu umwe arayiba koko. Bari muri miliyari 400 cyangwa 500 z'u Rwanda. Yafite ububasha yatwaraga. Yatwara ko urumva afite ububasha ayageraho. Yego. Barakomeza. We afite ububasha yoroshye kuyageraho, ko abayageraho abayacunga ni ukuyohereza kuri konti z'abatekamutwe konti z'abaringa. Ngo nyuma yaho AFCM 23 itangiye imishyikirano hagati yayo na leta ya Perezida Tshisekedi, hari ibintu byatangiye guhinduka muri Kinshasa. Kubera kwitwaza ko leta ihugiye mu ntambara, abaminisitiri n'abandi bayobozi bakoraga icyo bashaka ntihagire ugira icyo ababaza. Rero ubu kubera gusa nkaho nta rwitwazo, abakongomani batangiye guhumuka, ibintu byose basanze nta na kimwe kigenda neza mu gihugu. Guhera kuri Tshisekedi kugeza ku mupolisi muto, bose bariye ruswa. Ubu minisitiri w'ubutabera Mutamba Constant ari mu mazi abira nyuma y'uko ariye miliyoni 39 z'amadolari zo kubaka gereza. Minisitiri w'ibikorwa remezo we yari yarenga miliyoni 120 z'amadolari zo kubaka imihanda. W'ingabo we yariye hafi miliyoni 200. Kandi iyi nkuru rero tuza kuyihuza n'ibyo twatangaje mu kanya. Yego. Bo niba ubyuka twatangaje ko G4 uyu wa logistic strategic cyangwa ushinzwe iby'ububiko n'ibikoresho n'ibindi nawe funzwe.
ariko we ngo baramushinja kurya amafaranga y'abakwikwi no kugabanya ibiryo. Urumva niba baba bafatwa hejuru bariye byinshi, ahubwo se barajya he ko gereza zuzuye barabafungira he? urumva nizo bagombaga kubaka baraziriye bazishyize mu nda. Birumvikana ikihari ni kimwe, kuko bari bazi ibyo bakoraga, babonaga nibubaka gereza bazabona aho bashyirwa. Ariko baraziriye, urumva barazimaze. Kandi Gisekedi agomba kubafunga kugira ngo bamubere igitambo. Buriya ni ukwihohora, bagira ngo icyaha kikureho agisiga abo ngabo baba bafashwe. Ni cya kinyarwanda ngo igurukanye umutanya. Yego, bavuga ko ariyo yayamaze. Birumvikana. Yego. Reka ibi bintu rero kwa Cirombe cya mbere ntibitunguranye. Yego. Ariko kuri Cirombe, yego, ababikora niwe babirebeyeho. yego, nubwo nyine hatunga urutoki cyangwa hagaterwa mu igurukanye umutanyu. yego, ariko ubundi nta Cirombe ni abaminisitiri be. erega none se ari intore nene n'abatozwa bayo agomba kubigisha nyine umuntu atanga icyo afite. Gusa igitangaje kirimo imico afite niyo haba abantu. Igitangaje kizakugereza kizagutungura. Yego. Nibaramuka bagiye mu butabera, yego, bazavuga byose ngo ni ukubera u Rwanda. Yani ahubwo niba nta n'ikizaba bazabarekura. Uretse Kamere isi perezida wa yego, hari uwafunzwe nkawe. Si we wariye menshi? Niba ari iminsi ijana. Iminsi ijana. Niwe wariye ya mbere yumvisha Kisekedi ujya amafaranga ya leta aryoha. Bari umusogongero wa Kamere. Arongera aramufungura amugira noneho na minisitiri w'umutungo wose w'igihugu. Yego. Bivuye aho ngaho abona kumugira nanone minisitiri, abona kumugira icyegera cye twavuga gikuru, ushinzwe inteko ishinga amategeko. Yego. Bwana Sentama rero tubirebye nta gitunguranye. Yego. Muri Kongo. Yego. Gusa abaturage bamenye ko bya bindi byose bahora bavuga ngo ni ukubera u Rwanda, ahubwo ni ukubera inda nini y'abayobozi babo. Yego. Ngo Kabila baramusomera. Kabila ejo baramuhugura. Ni ukumukubitira mu kadeyi. Yego. Kabila rero biragira gute? urabona ko bashyizeho komisiyo idasanzwe, nakwita komisiyo y'ikubagahu, yo gukora ni ugukwakwanya, noneho bakamufatira imyanzuro. Komisiyo rero bari bayihaye iminsi 3. Yego. Iyo minsi 3 rero ngira ngo yari irangira. Noneho rero ejo saa 8. Yego. Saa 8 ngo ni guhura. Tukaba tubikesha itangazo risohotse rya perezida wa Sena. Itangazo riragira riti communiqué officiel du Sénat, itangazo rya Sena. Le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière de ce jeudi 22 mai 2025
à 14 heures précises dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. Biro ya Sena iratumira abasenateri bose banyakubahwa abasenateri bose kwitabira inama inteko rusange izabera muri cyo bita conference internationale du Palais du Peuple, ni icyumba cy'inama kuri uyu wa kane tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 saa 8 z'amanywa. Yego. Zuzuye. L'ordre du jour comporte un seul point, à savoir umurongo w'ibyigwa hari ingingo imwe gusa rukumbi ariyo wenda nyemerere bivuze muri make ndiriwe njya muri byinshi byo gusoma ni kumurika no kwemeza raporo ya komisiyo idasanzwe yashinzwe yahawe inshingano zo gusuzuma ibyasabwe na procureur w'urukiko gasamburamanza wasabaga uburenganzira bwo kubaza Ingepo Michel w'umusenateri afite ibyo abazwa. Yego. Ndetse no n'ibyasabwe na auditeur general w'urukiko rukuru rwa gisirikare kubona yasabaga ko Kabila Kabange Joseph w'umusenateri w'ubuzima bwose yakurwaho ubudahangarwa. Ubu rero bari babishyize muri Sena birananirana baterana amagambo bavuga bati tubihe komisiyo ngira ngo twavugaga Pilato wa Kabila tumwibukiranye ni Rutundura Christophe Rutundura Apara umusaza tumwibuka ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ngira ngo cyane avuga amagambo ashaririye atuka u Rwanda. Uyu rero akaba ari we wari uyoboye komisiyo y'abasenateri bashinzwe kwiga iki kibazo cyo kuvana Kabila kumwambura ubudahangarwa. Rero ejo bazatanga raporo. Hano ndabona hejuru iyo urebye baravuga ngo presentation et adoption, kumurika no kwemeza. Yego. Bamaze gufata umwanzuro ni ukuvuga ibyavuyeho ntacyo bakosoraho bazemeza. Ni ukuvuga ngo abadepite abasenateri baje kuba yes man, ntacyo guhindura aho bafite. Baje kwemeza gusa. Ba yes man banyibukije hari umunyamakuru wigeze gutera urwenya yigeze kuva mu Rwanda kera inkotanyi zaratangiye urugamba yavuze inzira yanyuze ngo yashaka kugerayo ngo kugira ngo atare amakuru yiwe ariko ngo ntabwo yari azi icyongereza. Noneho ngo arageze bavuga icyongereza bamubaza ngo who are you? Yes bamubaje ngo urinde ngo yes amubaza aho avuye ngo yes icyo amubaje cyose ni yes. Abandi rero nabo bagiye kuba ba yes man. Ntabwo bazahakana kuko urabona ko kumurika raporo no kuyemeza. Niba ari ukuyemeza rero ubwo kwemeza ibyakozwe nyine ni nko kubimugisha naho ubundi ubwo byamaze kwemeza. Iki nicyo gitangaza kiri hariya byigaragaje kare ubwo abo mu mashyaka atavuga rumwe cyangwa atari muri union sacrée atavuga rumwe n'amashyaka ari kuri leta ashyigikiye leta cyangwa ubutegetsi buriho
yateganyaga umuntu iyo yatanze umuntu ugomba kuyihagararira muri iyi komisiyo ari nawe wagomba kuba visi perezida wa komisiyo ariko biza kurangira bamwanze ahubwo bashyiraho umu EDPS. Urumva ko ni nayo mpamvu hariya baje kumva no kwemeza, ubundi bashaka ntibajyayo kuko n'ubundi ntacyo bagiye gukora, n'ubundi ibizatangazwa bizashyirwa mu itangazo ndetse binajye kuri televiziyo, babikurikiranira kuri televiziyo. Ni ukujya kuvuga ngo yego, ni ukujya kuvuga ngo yego, no gusinya ko bahageze. Hagati aho Bwana Sentama dukomeje, ngo Ramaphosa ashobora kuba ari gukubitwa inkonje muri Amerika. Ramaphosa amerewe nabi, arimo arahatwa ibibazo. Ngo rwose ntiyorohewe muri Amerika, bari kumuhata ibibazo akarya indimi cyane. Ibwe mu nyandiko y'impine y'ibyabereye hariya igira ngo iki? Reka tuyirebe, ariko ntabwo Ramaphosa yorohewe. Yahuye na Trump asanga si Gisekedi. Yasanze ushakamba burya abagabo bararutana. Yego. Muri bavuga iti c'est mercredi 21 mai 2025, une réunion officielle entre le président américain Donald Trump et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa a viré à la confrontation. Kuri uyu wa gatatu tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 2025, inama yahuje perezida wa Amerika Donald Trump na mugenzi we wo muri Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, ariko byabaye nabi, byabaye nk'ihangana. Ngo en plein bureau ovale, mu biro bifite forume nk'iyigi, ubwo niko ibiro bya Trump bimeze biteye nk'iyigi, biribumbye kuriya ryibumbye, kubyibaza. Trump diffuse des vidéos qu'il présente comme des preuves d'un génocide visant les fermiers blancs en Afrique du Sud. Ushakamba rero burya ngo ibisa birasabirana. Ramaphosa yavungiraga Tshisekedi burya bakora bimwe. Kuko Tshisekedi yarenganyaga bamwe mu baturage ba Kongo, niko na Ramaphosa yarenganyaga bamwe mu baturage ba Afurika y'Epfo. Nta wari uzi ko ibi ngibi Trump amufite. Urabona ko ngo muri iyo biro imeze nk'igi, iteye nk'igi, Trump ngo yashyizeho za videwo. Videwo yashyizeho rero zavugaga iki? Ni videwo zerekanaga aho bakora muri Afurika y'Epfo, bakora videwo z'ibimenyetso bya jenoside ikorwa muri Afurika y'Epfo, aho bayikorera abazungu bitwa ba Boers. Noneho ngo l'une montre Julius Malema chantant le slogan controversé Kill the Boers. Une autre selon Trump illustre la fuite des familles africaines hors du pays. Ngo video imwe yerekana uri utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa Jules Malema, Julius iryo Jules, ngo arimo yiruka avuga slogan nk'ijambo bavuga basubiramo, ariko ryo gukangura abantu. Abona ngo
ni mwica umubohero urumva rero ni jenoside iyi ngiyi rwose nk'uko Trump abivuga. Ubwo rero indi ngo ikagaragaza abaturage bo bita ba afrikaners bahunga igihugu cya Afurika y'Epfo. Hano bakavuga ko Elon Musk, ngira ngo uramuzi, umugabo ni ikimenya bose, ni umukire wa mbere ku isi. nawe yari ahari areba akurikirana ibyo bintu bidasanzwe bitamenyereye. Trump noneho ngo abazara amafuza ngo aramubwira ngo abo ni abahinzi borozi b'abazungu barimo bahunga Afurika y'Epfo. Birababaje. Ndizera kumpa ibisobanuro kuri icyo kibazo. Numva ko bamusabye ibisobanuro mushakamba, burya umugabo hari aho agera agapfukama. Iki rero kije kiyongera kuri bya bindi yagiye gushyigikira Uburusiya ko buhanganye na Afurika y'Epfo na Amerika. Urazi ko batagira imbizi hariya. Yego. Noneho inkuru igasoza ivuga ngo le gouvernement sud-africain rejette fermement ces accusations de qualifier de manipulation politique à l'approche des élections américaines. Ngo ni abo ko ari inkuru mpimbano. Yego. Abafoza baravuga ko ari inkuru mpimbano. Hari video ni baravuga ko ari za artificial intelligence. Ko ari impimbano kugira ngo babimukangishe nyine kandi bamutere ubwoba. Ibyo by'uwo mugabo rero urabona ko atoroheye. Nawe buriya araza gukirana na Trump byanze bikunze. Hari ibyo rero bavuze ku Trump yavuze kuri ibi bibazo by'u Rwanda na Congo. Yego. We yavuze ko hari byamaze kugeraho, ariyo n'impamvu bahisemo kuba umuhuza. Yego. Kamisome nihuse. Yego. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko nyuma y'uko icyo gihugu gitangiye ubuhuza mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, hari intambwe imaze guterwa ko ibibazo biri mu nzira nziza yo gukemuka. Yabitangaje kuri 21 z'ukwezi kwa gatanu 2025 mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri White House ubwo yari yakiriye Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Trump yavuze ko ashishikajwe no kubona umugabane wa Afurika ufite amahoro, ari nayo mpamvu icyo gihugu cyahisemo kuba umuhuza wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, kandi avuga ko biri mu murongo mwiza wo gukemuka. Yagize ati, ngira ngo mwumvise ibyo twakoze binyuze mu bantu bacu b'abahanga, dufasha guhosha intambara imaze imyaka itutumba hagati ya Kongo n'u Rwanda, kandi ndatekereza ko twabikoze. Ubyemere cyangwa ubihakane, twarabikoze. Yakomeje avuga ko ubuyobozi bwe bugerageza guhosha amakimbirane hagati y'ibihugu bitandukanye nubwo Amerika itaba ifite aho ihuriye n'ibyo bibazo. Avuga ko aba ashishikajwe gusa no gutabara ubuzima atitaye ku hantu aho ariho. Yatanze urugero rw'ibyo Amerika yakoze ku makimbirane y'Ubuhinde na Pakistan, ibyo ari gukora ku kurangiza intambara y'Uburusiya na Ukraine, ndetse n'inzira yatangiye yo guhosha amakimbirane hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ati, ndi kugerageza gutabara ubuzima hatitawe ku hantu hariho, ntaho mpuriye n'iby'u Rwanda na Kongo, ariko natekereje ko mfite umuntu ufite impano kuri ubu buyobozi. Namwoherejeyo kandi yakoze ibintu by'igitangaza, yakoze akazi gakomeye. Niba ngomba gutabara ubuzima, ndatabara ubuzima, haba muri Afurika, haba i Burayi, aho haba ariho hose. Bwana Sentama, Yego. ngira ngo ubutumwa bwa Trump burumvikanye.
burumvikana ariko yongeyeho ko kuri ubu bose nako Rubio yavuze ko bose bamaze kohereza bamaze kohererezwa umushinga w'amasezerano, bakaba bategereje kureba icyo bazawuvugaho cyangwa se mu gihe bari kuwusuzuma. Byasojwe rero iyi nkuru isoza Ramaphosa nawe yagize icyo avuga, aho yavuze ko umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC wafashe umwanzuro wo gukura ingabo zawo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushyigikira inzira y'amahoro n'ibiganiro byo gushaka umuti w'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bwa Trump burasobanutse neza. Ikintu nkunzemo ni uko yavuze ati ntaho mpuriye n'ibibazo bya Kongo n'u Rwanda, ariko njye nifuza gutabara abantu, nta kindi ngendeyeho. birumvikana Trump niwe perezida wa mbere mbonye agerageza gukemura ibintu neza, uretse ko mu ntangiriro mu shakamba twibukiranye twagiye tubirenga tuvuga tuti ntabwo aho Amerika ihagaze hagaragara neza, imeze nk'iri mu rungabangabo hagati y'ukuri no gukunda imitungo, ko twagiye tubibona. Ariko nyuma Trump aza guhaguruka rwose, ubona ko ahagaze kigabo, ko ibintu yakoze ntawe utabishima. Nta nubwo dukurikije imiterere ye, uko tumwumva, uko tumubona, ntabwo twari twizeye ko yakora ibintu nka biriya. Mu by'ukuri yaratunguranye. Abantu benshi bamubonaga nk'umuntu uri aho, ushobora kuvuga uti yenda umuntu afite ikibazo cy'imibanire n'abantu, kuko wabonaga adahuza n'abantu benshi, ukayoberwa ibyo ari byo. ariko muri iki kibazo cyaramugaragaje gushakamba, uburyo yagihagazemo mu buryo bwiza. Birumvikana. Bwana Sentama, reka dusoreze amakuru yacu aha ngaha. Urakoze Mushakamba. Imana ikurinde kandi iguhe umugisha. Namwe bibuko. Reka tugere ku musozo tubashimira abakunzi bacu bakunze mudahwema kudukurikira. Ni iby'agaciro. Tubashimire kandi tunabifurize ijoro rihire. Kuri mikoro mwari kumwe na Sentama.